الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ಕೂಡ ದ್ವಸ್ಕೊಳಗೆ ಮೆದುಕಂಡು ಹೋಗ ಅಣಕಾವೆಸ್ ಅಲ್ಲಾಹ್ ತಾಲಾಗೆ ಗೆಕೊಳುತ್ತ ಹೋಗ್ತಿರೆ ಗೆಕೊಳೆಗ ಇಬಿಮ್ಮತಿಗವ ಅಲ್ಲಾಹ್ ತಾಲಾಗೆ ಗೆಕೊಳ್ತಾಕಿ ಮಿಸ್ಕಿತ್ತ එකලාගේ ෆොයි දිරාසාකෝ එකලාගේ බාවාලෙවි ශරියායි උංගෙනි දස්කෝ ඒගේ ෆිලාවලත ලිබිගතු මට්ටක අලොන්වෙන් එවා නිෆද මජලිස්තකි අල්ලාහ් තාලාගේ රහමත සකීනත අදි මතවරි මලායික බේකලුම් ෆෑබා වඩා ගන්නවා මජලිස්තක අදි මේ මජලිහුගේ අහුදුවරින් अल्लाह ताला के दरबार गवा मलाइक बेकलुंग हजरत का एकलांगे दिक्र कुरवा हम बीमा एफदा मतिवेरे कमा मैक कमुगे अहुलवेरिंग कमुगा वमुगे हियो तौफीक दे बिकमट्टका अल्लाह ताला हम्दु कुरा हालुगा अदि हमायाक को अल्लाह ताला एकलांगे अलका हेवें एदि बॉडी गैम फिनामा दीनुगे फिक़हु वेरिका दीनुगे विष्णु ए अलकम अल्लाह ताला देवा कमुगा मैं नबिया मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वन हदीस को रवाफा हम भी मैं एफदा मैक कमल दिबुमुगे हियो तौफीक अलुन में न देवी कमुग मच्चा एकलांगे हम्दु कुरान हालुगा अनेकावेस अकीदागे मी फिलावल तकागे कुरिया दियुमा अलुन फसा अलुन बितागा फिलावलता कियादम मिदने अल इमामुल बरबहारी के शरह सुन्ना एफतुगा बयान कुरवाफा व अकीदा के मुहिम वाहकते के मच्चा قال الإمام البربهاري رحمه الله تعالى وعلم رحمك الله أنه لا يتم إسلام عبد حتى يكون متبعا مصدقا مسلما فمن زعم أنه قد بقي شيء من أمر الإسلام لم يكفناه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فقد كذبهم وكفى به فرقة وطعنا عليهم وهو مبتدع ضال مضل محدث في الإسلام ما ليس فيه. ಅದೇ ಅಲ್ಲಿಮಾಮ್ ಬರ್ಬಹಾರಿ ರಹಿಮಹುಲ್ಲಾಹು ಇದಾಳುವನಿ ದಣ್ಣಾಶೆ ಮ್ಯಾನ್ ಅಲ್ಲಾಹು ತಿಬಾಯ ರಹ್ಮಲ್ಲವಾಶೆ ಅಳನು ಕುರಿಗೆ ಫಿಲಾವಳಗ ಸಿಶಾರ ಕುರಿ ಫದಾನ್ ಮುಸ್ಲಿಂ ತಕು ಎಬ್ಬಯಕು ಅನೆಬ್ಬಯಕ ಅಲ್ಲಾಹ್ ತಾಲಾಗೆ ರಹಮತನೆದಿ ಹೇೋ ದುವಾ ಕುರು ಐ ಮುಸ್ಲಿಮುಗೆ ರಿವೆತೆ ಅದಬ ತವತೆರೆಂ ಹಿಮೆನೆ ಮ್ಯಾಸ್ ಸಿಫೈ ಹೆಂಕಮುಂ ಅಲ್ವರಿಂ फिलावलत शरह को दें फेट्टो मट्टकावस दुआ मिकुरन वालम रहिमकल्लाहु दन्नाशे अल्लाह तिबा रहमत लवाशे अन्नहु ला यतिम्मु इस्लामु अब्दिन ला यतिम्मु फुरिह मनवाने एवस अलग्गे इस्लाम का हत्ता यकूना मुत्तबिअन मुसद्दिक़न एनायकी तबावा तेदुकुरा अदि मुसल्लिमन एकमा फुरिया में बोलबा कियमंतरिवा अलकु कमुगा वेगेम ननुवी फमन ज़अमा अन्नहु क़द बक़िया शैउन मिन अम्रिल इस्लाम लम यकफनाहु अस्हाबु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गे मैं सहाबी मिदीनुगे कंतत्तुगे तेरे अहरुमन्ना हमें फोर कोद्देवाफा वा कंतत्तके फोर को देफा नुआ कंतत्तके वाकमा बुना मीहा अस्हाबु बेकलुं दोगु कोफी कंकशवरे अदि एई निदीनगे तेरे गेनवे बाबा वुन्नेगे गोतुगा फुदेये अदि एबेकलुंगे मच्चा बुनेवे बदुमहेक्कमगा वेस एफद बोडु फाफेक्कमगा फुदेये निदीनुगे कंतत्तगु तेरे खामें असा बेकलुन हरमन्ना में बयान को देवाफा नुआ कंतत्तके हुरिकम बुना कम गवाना एफद मी है कि मुब्तदिया के बिदआ वेरिए के
adi dallun mudil magu furedifawa adi ehem mihun magu fureddumugama muhdathun deenuge terega nekkame deenuge terega genna mihekka muga vegendeye mi ibarata kurukom nifada sharha kollahiru wara dumacha fasiha dui bastake mikene kamaku miga macha funko visnada hinduga alonu menge islam deenuge aqida migen komme ibaratege terega wara furihame bimbalu negifawe emme furtama kamaka alon menge iman kan sahwa kantattoge terem fa korone an yakuna muttabi'an emihaku furihame tabamumu menuvi enage islam kan sahanuwa utte e pauge mane ki man allah baba levi deena ekanange enge vi gota imame ekanange amur fulutaka furihame tabana ati rasulullah sallallahu alaihi wasallam gennabi emmiha kamaka ekalege fana engevi magu taban emma allah ekanange rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya furihame taban ei furatama kanta devana kamaka musaddiqan teduku emiyege hitun tedukoggen menuwi muslimekkamu ganuwane islami iman kamuge taarif ganes ilmeni bayan korabani ei shahadatuge dekalima dulun kiyagen menuvi furihamenwe eyako hitun teduko adi eya eggotan amalu koggene emme mahama evahakatan al imam al barbahari mitaga bayan koddone an yakuna muttabi'an musaddiqan hituge adin iman nuwa mihunaki ei munafiqun kiriti Quran ga Allah Taala efada misakun ge wan kawani bayan kurawaf Baqara suratu ge avvanayatu ga Allah Taala wahy kurawafave wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin misakun ge terem ve bay man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir timammen Allah sha adi akhirat duan iman vejjaimuwe buna bayaku mistakun ge terembe iman kam ge holweringe bas ebahake kiriti Quran baamalle buni ves Allah iman ve adi akhirat duan iman wa bayakam huri hidayat ekkam Baqara suratu gemme furtama atu ge Allah taala wani fadam bayi korba ekam niyatu ge Allah taala wahy kurawani wama hum bimu'minin ehne kamaku emihun efadam bunye kamaku emihun iman wa kam ga nuweye waran nurakkater kam alonne terega swaragina bay ko batti bitiman mennaki muslimun kam ga guna bay timam mennaki allah ekalange rasula ya adi iman kam ge rukun taka iman wa kam duluge kolum buna eta bay ko batti bi allah taala munafiqun nameduga hikurane wama hum bimu'minin adi miyabura sarihako munafiqun nameduga emihunge waangata Allah taala ummata bayan kurawan wahy kurawani idha ja'akal munafiquna Allah taala ge rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya mukhatab kurawa wahy kurawani idha ja'akal munafiquna kalege faanuge ariha munafiqun anna hindu qalu ebe emihun bunane nashhadu innaka la rasulullah timammen hekiwame kalege faanaki hamakashawarun Allah ge rasulaka Allah taala wahy kuramane wallahu ya'lamu innaka la rasul Allah taala moladden odegembe kalege faanaki ekalange rasulaka adi efa wahy kurane wallahu yashhadu adi Allah taala heke odigannave innal munafiqina lakadibun munafiqun naki ei dogwerinkam emihun ebuna bahaki emihunge hituge adin te dukura bahen nukan Allah taala heke odigannave ara bahuga nifaquge maane ki huwa izharul khair wa israrus shar heyo kantatna beru fushun dakka adi nubakan timage hitutere formu
ಬೇರು ಫುಷುಂ ಇಸ್ಲಾಂ ಕಮ ಈಮಾಮೆಗೆ ಹುರಿಕಮ ದೆಕ್ಕುಮ ಎಕುಗ ಹಿತುಗೆ ಅಡೀಗ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನಾಮೆದುಗ ಶಕ್ಕು ಫೆದಿ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನಂ ಈಮಾನ್ ನುವೆ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮ ಕಿಯಮಂತರು ಮೆನ್ನುವೆ ನೋತ ಏಕಲಾಂಗೆ ಗೆನ್ನೆವಿ ರಿಸಾಲತ್ ಏಕಲೇಫನು ಗೆನ್ನೆಸ್ತೆವಿ ಅಲ್ಲಾಹ್ ತಾಲಾಗೆ ರಿಸಾಲತ ತಬಾವುಮ ಎಮಿಹುಂ ಇಂಕಾರ ಕುರಮಿಹುಂಗೆ ನಿಫಾಕು ಬೆಹೆಗನ್ನಲಿ ದೆಬೇಕ ಐ ನಿಫಾಕುನ್ ಇಅತಿಕಾದಿ ನೋತ ಅಕೀದಾಗ ಮುನಾಫಿಕು ಕಮ ನಿಫಾಕುನ್ ಅಮಲಿ ಅಮಲು ತಕುಗ ಮುನಾಫಿಕು ಕಂಗೆ ಕುಲೆವಿಗೆ ಮುಮ ನಿದೆಬೆ ಎಗೊತ್ತುಂ ಬಲೈರುಗ ಮಿತಾಗ ವಾಹಕ ದೆಕೆವು ಮಿದನಿ ಅಕೀದಾಗ ಮುನಾಫಿಕು ಕಂ ಬಾಮಿಹುಂ ಎಮಿಹುಂ ನಕಿ ನರಕಾಗೆ ಆಲ್ವರೆ ನರಕಾಗ ಅಬದ ದಾಯಿಮತ್ ದೆಮಿತಿಬೆ ನೆಮಿಹುಂ ಅಲ್ಲಾಹ್ ತಾಲಾ ಎಮ್ಮನ್ ಸಿಫ ಕೊರಬಾಫನಿ ನರಕಾಗೆ ಎಮ್ಮೆ ಅಡಿ ವೆತ್ತಕುಗ ಬಾಬೈಗೆ ಗೊತ್ತುಗ එකම කෙමිහොන්න කීවස් රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් ගාරියා ගොස් කදේක ෆානකි අල්ලාහගේ රසූලාකම තිමම්ෙන් හෙකෙම මේ බුණ උළුණු බයි ඉස්ලාම් දිනුගේ කුරේ කොළග මක්කාග ඒ දති උඳගූතවගේ තෙරේග අස්හාබේකලුන් ඊමාන්කම් ෆරුවාගේ තිමම්ෙන් මුහම්මද් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් ඊමාන් වමේ බුණු ඒ එබකලනම් හුරි මුත්තමෝග නිකමෙති කමෙන් නොත අදබු දිබේ කමෙක් කමුග වෙගෙන් තිබි හාලුග එබකලු මදීන නසරු දෙවි මා නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් මදීනන් හිජර කර බිඳුග මදීනාග ಔಸ್ වන්නය ಖಜ್රಜ್ වන්න මිද කබීලා ඔයි අදි එද කබීලා එකුග මදීනාග දිරියොලමුන් දිය යහූදින්ගේ කබීලා තන් බනු කයිනුකා බනු නගීරා අදේනුමස් බයි කබීලා මදීනාගේ හදවරින් කරෙන් අන්සාරිය බේකලුන් ඉස්ලාමේ වඩාගෙන අදි රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්ගේ රිසාලත් ෆුරෙම කබූල් කරේ එකමකු ඒකේ කුරීගා ෆෙබ්බාමා දෙවි අදි අල්ලාහගේ ශරීයතක තබාවගෙන් තිබි යහූදීන් එමිහුන්ගේ මුනාෆිකුකම් හිතුතරේක බාමා එමිහුන්නගේ මදීනාගේ දිරියොලන් ෆසීහ කට්ටක එමුගේ දුදුකොළුම් ගුණමුන් දියා තිමමෙන් ඊමාන් බමෙ රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් යකි හග්ගුවගෙන් බා රසූලාකම කබූල් කරමු එකම් කෝ අල්ලාහ් තාලා එමිහුන්ගේ කිබෑන් ඊමාන්කම් බනේ නෆී කරවස් එෆද මිහුන්ගේ තෙරේගා අබ්දුල්ලාහ් බුන් උබයි බුන් සලූල් ෆද මිහුන් මදීනාගේ තිබි මුනාෆිකුන්ගේ වෙරින්ගේ ගොතුගා එමෙනගෙන් දියා රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් යන් එමිහුන්ගේ කිබෑන් එකකේ තුරාතක් කරෙමතගෙන් දියා හැමෙම මියගේ හිතුම් ෆුරියාමය තෙදුක්ගේ මෙනුවි ඒනාගේ ඊමාන්කම් සහනුවා කිරියාවේ ශක්කෙන් එනාගේ හිතුගා දීනා මෙදුගා දීනුගේ අකීදාගේ රුකුන්තකා මෙදුගා ඔන්නහා හිඳකු ඒනාගේ ඊමාන්කම් සහනුවේ අමයක දෙන් අල් ඉමාම් අල් බර්බාරි විදලවනි අයකුන මුසල්ලිමන් ඒ කීරිතිවන්ත අල්ලාහ එකනාගේ රසූලා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්ගේ අමරු ෆුලතක දෙකොළ හෙදුමෙන් නැති තස්ලීම් කරු අල් ඉස්තිස්ලාම් ඒ ඉස්ලාම් කම්ගේ මාන ඉස්ලාම් කම්ගේ මාන කි තිමාගේ රුහුමු ගය අදි තිමා නුරුහුණු කම්ගේ වෙනමස් එෆරතක බෝලෝ ඒ අල්ලාහ් තාලා යකි මිකවුනුගා වඩිගම්වා හැමකනේ ඉලාහු කම්ගා වාහිදු උඩුතක බිම් අදි දුනියගම හුරිහාච්ච එබැයි මේ ගරුහුමුගේ අදී නුරුහුමුගේ වේස්වස් එකලාගේ කියමන්තරිවේ බෝලම ජයකම කුර්ආන් ගංගවෆු එකුගා ඊමාන්කම් මිෆුරියමනේ කුරින් අලන මෙදෙන්නේ විසිෆතක එකුගා අල්ලාහ් එකලාගේ රසූලා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් තබාවේ ඊතුන්ගේ අඩින් තෙදුකෝ අදි එක්ක තස්ලීම් කොග්ගේ බෝලම් බා කියමන්තරිවේ මෑන් අල්ලාහ් එකදාගේ රසූලාගේ එවස් අමරු ෆුලක දෙකොළ වෙජ්ජනවා ඒනාගේ ඊමාන්කම් සහනුවේ මියදු අලන්මගේ තරගේ සම මිකන්ත තෙබෝරින්ගේ තහාතු නන්නමුගා ජාහිලිය zamanuga ame hingamun diya kantetta miades muslimunna kurimati omunde faanukam bodu gotegga islam denuge haddu taka ameduga dekolu hada anote ya shakku kur anote ya tabama ekan qabul kuran datiba ke bole adi muslimunna ekan kamuga ehen gottake hoduma goabe ke smiye debati
මේ අලනම විශ්නාදන් ජේ කන්තත් කන්නේ අල්ලාහ් එකලංග රසූලා කමක නියා කණ්ඩාලු වැෆෙනම මුස්ලිමුන් දෙන්නේ එකම ගයන් ඉක්තියාර දෙවිගන්න එමාක මියතුගේ ෆිදාලුක ඉමාමුල් බර්බහරි බයන් කොට දෙබන් අල්ලාහ් තාලාගේ හුකුම් ෆුලතක කණ්ඩාලිගෙන් ඉන්කාරු කුරි මීස් ෆරතෝගේ එමෙ වරුගද නමූනායකි අල්ලාහ් ලානල් අබ්වාෆව ඉබ්ලිස් كيرت قرآن کا إبليه کے وہاں کا اللہ تعالی وحی قربا فوانی مفد عقیدہ کے فداول تملون میں گے انگن مٹکا بقرہ سورۃ کے 30 17 تو اللہ تعالی وحی قربانی وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ تمن إله ملائكة بيكلن وحی قربی ہندو آدم علیہ السلام سجدہ کرم وحی قربی ہندو ඉබ්ලිස් ෆියවා එහෙන් හුරිහා බේකද සජිද කුරෙව්විය ඉබ්ලිස් බොඩා වෙරිවේ එකලංගේ අමුරු ෆුලා උරදුන මේ ආය මිතා ගාලන්ට ෆාහ කොල්ලම් බේනුම් වනේ මීහක හග්ගු එඟුණු කමු ගෑවී නමස් එනං ඒ හග්ගු කන් යගී විකමු ගෑවී නමස් එකම බෝලඹ ෆුරිහමයන් එය තබා අනුවාහා හින්දක එනගේ ඉස්ලාම් කම් සහනුවා එමෙ මහර්මන්න හර්මංගේ වෙරි ඉලාකි අල්ලාහ් තාලා ක අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ෆියවා නිකායනාතුග උඩුතක බිමුගේ වෙරි ඉලාක නුවාකම අලොනමෙන් ගබූල් කුරි එක්කම අදි මුහම්මද් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම කෙම්මෙ ෆහුගේ රසූලාකම හර්මන්න එංගුණෙක්කම කදි කබූල් කුරි එක්කම එකදගේ ෆානත් තබාවේ අද අලනමෙන් තස්ලීම් නුකුනා හින්ද කොලනමෙන්ගේ ඊමාන් කන් සහනුවේ එනි ඉබ්ලිස් අම්බි අල්ලාහ් තාලාගේ දර්බාරුක එකනාගේ ජබරූති අදි මලකූති ආලම්ද අල්ලාහ් තාලාගේ කුලදුම්මන්තකම එක්කවන්තකම හැකිවාගෝ මිහෙගේ ගොතු කුරාන් අල්ලාහ් තාලා අංගාෆවේ ඉබ්ලියකි කාන මිනල් ජින්නි ෆෆසක අන් අම්රි රබ්බි ඉබ්ලිස් වි ජින්නෙන්ගේ තර නැකම එකදාංගේ එනගේ වෙර රස්කලාංගේ අමුරු කුලතක එන උරදි ෆාසිකුන්ගේ තර වේගෙන් දියයි මිතාංග ඉබ්ලිස් අල්ලාහ් තාලා සජිදා කුරම අමුරු කුරවි හින්දු අමුරු කුල ඉන්කාරු කොෆාන ඉබ්ලිස් එකන හැම්බේම එනේ ගුණ කම ගාවිනවස් අදේක කුරින් ගබෝල් කුරාම එකම ගාවිනවස් බෝලඹා කි අමන් තෙරුම් එනක් තිබා ගන්න හින්දුගා අල්ලාහ්ගේ ලානෙන් එන දිබිගෙන් දියා ඉබ්ලිස් දෙකොළ හදුමගේ ගොතුම් බුනි වාහකත වෙස් අල්ලාහ් තාලා කුර්ආන් ගවර තෆ්සීල් කො බයන් කො දෙවා ෆලේ එන බුනි قال انا خير منه එකලගේ ෆාන ආදම් আলাইহিস සලාම වර තිමන්නම හේවෙගෙන් වේ خلقتني من نار وخلقته من طين තිමන්න ඉබරස්කනාගේ උෆද්දවා ෆවනි අලිෆානුන්නේ අදි එකලගේ ෆානු خلق කුරබා ෆවනි මෂින්නේ එන අමින්දෙන් එනගේ බුද්ධි ඉස්කෝ මෂින් උෆද්දවා ෆවා ඉන්සානා වර අලිෆානු උෆදෙගෙන්වා එනගේ නස්සු හේවකමුගා එන දෙකුණු ඒසම් ෆලාගෙන් එනකි අල්ලාහ් තාලාගේ ලානෙල් දිබිගෙන්වා අල්ලාහ් තාලාගේ කෝෆා දිබිගෙන්වා මේකමුගා වෙගෙන් දියා එහෙම අලොත් වෙන්න නැදි එංගේ බුණුමකුන්නේ නේ ෆුද්දා දෙක එංගුණස්වස් අද ෆුදිගෙන් නෙන්නේ රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්ගේ රිසාලත් එංගිතිබේ මක්කාගේ මුෂ්රිකුන්ගේ තරම් බයි බොඩුන් එකදගේ ෆාන දෙකොළ හදමුන්දියා එමියුන්ගේ zamaanu sura එමියුන්ගේ තරේගා කබීලා වෙරිකම එමියුන්ගේ තරේගා කිබුරු වෙරිකම එබ්බයකවර අනබ්බයගේ මගාම ජා මත කුරුමට්ටක එමියුන් වෙද්දු කුරක බේණු මෙන්නුයි හග්ගුවෙගෙන්වා ඉලාහුගේ හග්ගුවෙගෙන්වා රසූලෙක්කන් මුහම්මද් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් ගේ එඟුණෙක්කමක එමෙම අලෙක ඊමාන්කම් ෆුරිහම වනි මි ශරුතුතන් නිකංකම් එනගේ කිබාග හුරගෙන එමෙම අල්-ඉමාම් අල්-බර්බහාරි රහිමහුල්ලාහ් විදාලනි ෆමන් زعم انه قد بقي شيء من امر الاسلام لم يكفناه اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم මියකු අස්හාබ බේකලුන් හර්මන්නානේ ගෙනස් දෙවාෆා නුවාකන්තත්තකේ දීනුගේ තෙරග හුරිකම බුනාකම ගවානම
evaru fudeye asa bekalunnan enak ebekalunge haggan aragane ebekalun dogu kurman evaru fudigende alonmen emmes qabul kurani mabegen wa islam din furihame wegen bakam alonmen emmen qabul kurani mabegen wa islam dinuge risalat rasulullah sallallahu alaihi wasallam furihama koddebikam alonmen emmes qabul kurani islam dinuge mi man hidayat Allah taala wani alonmen na hame furihame geneste bafa mi huriya kamakan iman wa hindu alonmen qabul kuranje evves uni ituru kurmen nati rasulullah sallallahu alaihi wasallam e risalat ekadege pan ashabe kalunna tabligh kodeba unganna deba fa ade ashabe kalun kiban den wadagen jeevtoge bekalun ade ebekalunge kiban alonmenna hamya nima begen wa dinas allah taala ge fevves ade rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge risalata ekadege pan besirates asfa mevani emma evves miyaka jaagane bunumakashe ashabe kalunna kive sama imammen fade insanunne ebekalunge terega ves heo bekalunna adi kuttakan aragenne bekalun tibbe mifata waan katan ashabe kalunna medu dakkane islam deenuge macca nistagunge hitoga shakku ufadda masake qur'aniya ekane kiriti qur'anga allah taala wani etan ayategga ashab bekalunge makkama matverikam bayan koddeta al fath suratuga allah taala wahy kurawani muhammadur rasulullah muhammad gefana ki allah ge rasulai walladina ma'ahu ashiddau alal kuffari ruhamau bainahum ekalege faanuge arihuga ashab bekalunna ki kafarunge macca gada fada vegemma adi ebekalun ebbekalako ane bekalaka oga teri bekalunne adi ebekalunge mabegemma sifatoge terega tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan min rabbi min allahi wa ridwana ebekalunne ki ruku'u ko sajida ko allah taala ge fadlamantakam edi adi allah taala ge ruhi wodigatum edumuga wa bekalunne ani ashabe kalunge makan etan ayate Allah taala wani wahi kurabba tauba suratuge 7 kona to Allah taala wahi kurabani was-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal-ansar emme kurin isweliya muhajirunna ashabe kalu walladina tabauhum bi ihsan adi ebe kaluna ihsan tarikama kon heogotuga tababe mi radiyallahu anhum wa radu anhum Allah taala ebekalunna ruhi wadigembe adi ebekalunge veri ilaha ruhi wadagen fa ebekalun emema ashab bekalunna Allah taala ruhi wadigen fa wakan kirit quran gone angawaf adi wahi quran wa'adda lahum jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha etanegge darun fenkorta hinga hunna suwargata wani Allah taala ebekalunnatta tayyar kodde wafe adi etaga abada demitibe gotuge eyye emme boduwegen wa kamiyabiya kehem ashabe kalunge makkan rasulullah sallallahu alaihi wasallam mani bayan kodde ba emma islam deenuga alonmenna aakame midinuga nekkame midinuga tere gene vidanakama buna mihaku e dogu kurani mi mer risalatu mi risalatan iman ba kamga wanama e risalatu harwanna me geneste bi ashabe kalunge tedweri kamavs alon men hekiwan jeba ei allah taala kirit quran ga ifadan angwafa fada adi rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge etaken hadis fulutawga ebe kalunge makkama matverikam bayan kurabba fada al imam al bukhari muslim riwa kurabba fave Abdullah bin Mas'ud radiyallahu anhu ke arihum मैं नबिया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस को रवि खैरुन नास कर्नी थुम्मा अल्लज़ीना यलूनहुम थुम्मा अल्लज़ीना यलूनहुम थुम्मा यजीउल अक़वाम तस्बिक़ु शहादतुम अहदिहिम यमीनहु व यमीनुहु शहादतहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस को रनि तिमं एम्मे हेवगेम्मा करुणुगे मीस्तकुन्नकी तिमं कदेगे फानुगे करुणुगे तिमं कदेगे फानुगे जीलुगे बेकलुन्ने एबेकलुन्ने के असहाब बेकलुन
den hadis kurin den efahuga wadan nawa bekalunne den efahuga wadan ne bekalunne em vema mi hadis kula adi mi hadis gen riwayat ko sengigen dani emme hewegen ma bekalun naki emme hewegen ba tin qarunuge bekalun ka ei ashab bekalunna adi tabi'i bekalunna atba'u tabi'inna adi efahuga wadagen salafus salihun ge makama materi kan sebo egam mi hadis kuluga sida rasulullah sallallahu alaihi wasallam saaf ko hadis kuran bani khairun nas qarni emme hew bekalun naki timan kadege fanuge qarunuge jeeluge muslim sahabi emme marone men ebe kalunge hew kamuge macca evves miyege hituga shakke movegen alonu menge deen furiyam me faak kamuge macca alonu men kura dapu dawai kittedu dawai kam ganua medu islam dinuge terega yahudi mufaddafa wa fitunataka baba buntaga asaru medu salonu menge ummatun fenna mebore ege terega emme bodu fitunayaki shi'inge fituna tibalon adwansamane shi'ina rafidonge waka e fituna hufettumuga emihun gengule fava emme bodu hatiyaraki huriha ashab bekalunna badu basbunu madu bekale fi ali gefana adi detin hataru bekalu fi wain huriha bekalu kiritna nabiya sallallahu alaihi wasallam ya fauga murtattu wi kam gamihun buna kiriti Quran ga hori bayen ayattawga Allah Taala wahi kurabba famani Abu Bakr radiyallahu anhu ge nubakama adi Umar radiyallahu anhu ge go sifatakam ga emihun tafsir kurum de Quran mi yahudin mi deenu ge tere mi deenu ge me kuri koluge swaddamun dia shakkuta mulen ehen deenaka medu badal wegen as kiriti Quran gas mulen ekko badal kuram masek ekko islam dinu gannen eta baaru kamen emunge terega huri bay shi'in naki sunni muslimu ku qatul kurum yahudinna muslimunge adawaterin qatul kurum aguragas hewegen baakamuga emihum miedos munamunde mi suriyaya misurufada tantaga islami gomtoga himamunda hamana jehuma dekola wahakam dakkamundiya khabar ganesdemundiya presenter ge wahaka ge terega shiainge mihaka wahaka dakkamun gos e mawdu hunu wegen gos e shiainge miha Abu Bakr radiyallahu anhu wa Umar radiyallahu anhu echihi go badu bas bune ebe kanunge macca dogu eta bar wahaka take mifada majre ge dakkan hionu ar wahaka genesfa e mawdu nemege de mi miedo senunge halat ehme al imam al barbahari rahimahullah islam dinuge ha kuri kulosonen alonu menna hamaya islam dinuge mativeri aqida filawlutage sikaga genesem bayan mikodani baram muhim nukta alonu menna kiritu Quran alonu men gamile Vishnu man egegen kiritu Quran ga Allah Taala baba levi ayat baba levi tartib ta sura baba levi no waguta ege murad alonu men egeni kihine to asabe kalu nenna heme mi din ahar men visna ganna jehani mෑವೆಗೆಂಬ ಅಸ್ಹಾಬ್ ಬೇಕಲಂ ದೀನ್ ಉಂಗನಿ ವಡಾಗೆನ್ ಗೊತ್ತ ಮಿದೀನುಗೆ ತೆರೆಗ ಅಳನಮೆಂಗೆ ಅಮಲ್ತ ಬಾಂತನ್ ಜೇನಿ ಮෑವೆಗೆಂಬ ಅಸ್ಹಾಬ್ ಬೇಕಲಂ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ತಬಾವೆ ವಡಾನ್ ನೇವಿ ಗೊತ್ತುಗೆ ಮಚ್ಚ ಎಹ್ಮಿಮ ದೆನ್ನು ನುಕುತ ಜೇಲಾನುಗೆ ಸಮ ಎಮಾಹಕ الإمام البربهاري رحمه الله ودالوني قال المؤلف رحمه الله واعلم رحمك الله أنه ليس في السنة قياس ولا تضرب لها الأمثال ولا تتبع فيها الأهواء وإنما هو التصديق بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا كيف ولا شرح ولا يقال لما ولا كيف مبارك لك معنى دناش الله تعالى تبا رحمة لفاشي عقيدة كنكم قياس كرمن نوي أنه ليس في السنة قياس أين عبارتك السنة قياس نويك معلومة تبا بلنا كم مي كوريا جندا فوتا الإمام البربهاري دفع ميما نمك شرح السنة سنة شرح كرم أدي بين إمام بري بيكانو عقيدة دفع فنمك السنة ඒ අකීදාගේ මුරාදුක මිතාගේ බේකදු මානකරබනේ හැමෙම අකීදාගේ කංකමුගා අලාකියා ගොන්නිම්මු මෙන්නුවේ ෆික්හුගේ තරේගා එබොයි කියාස් ඒවේ ශරයි නසුතක ඛිලාෆ් නුවා ගොතුගේ මති
ekam aqeedaage kankamaki tawqifi kankam emma al imam al barbahari vidalwani aqeedaage kankamuga giyas kurumen nuwe adi ekamuge macca misal johome vesnuwe efada masatawga tima ede gotan nimma tababume vesnuwe ehen kamun aqeedaage kankamuga oti kirit rasulullah sallallahu alaihi wasallam garihum sabitu efa oy gota evves badalu genome sharaha kurume adi kiivegento nota kihinetto sual kurume neti hituge adin tedukon imam ba vi goy bayan koddema emme furtama nukta galum dannawada beenumani aqeedaya ki tawqifi kameke tibepulum darustoga sadwasan aqeeda ki tawqifi kameke bunave bas tawqifi kameke bunave bahoge maane ki ekamuga qiyas kurumen nuwe deenuge terega huri timage aqeedaya gulumuri evves kamaki wakikame migotak kurative eya alwa ehen kame egotak kuruman alonmen nimman dalilu libene kankamenno islam deenuge rukunta balamahinga namadu fatis namadu ge derokoen otitive maghrib namadu ge tinrakoen otiti ala kiyomen nuata giyas kurumenne giyas kurum oti fiqhu ge teren fiqhi bay masal taw terega Allah taala hukum babalama masal taw teren ege ille sabitu masal taw ge hukum gendu misalaka Allah taala kirit Quran ga bangura haram kurabba fage adi rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis qurani komme mastuwa ichaki bangura de esa mun fashage bangura haram kurabuni ega mastum ge sifa hunnati kan e bengi gende e mastum ge sifa ore komme ichaka ege hukum kenam ei qiyas kurmaki ekam aqeeda ge masata uga qiyas nuhimene kam bunumaki ei mikan kamaki sida nassum Allah taala ge ayataka ma nabiya muhammad sallallahu alaihi wasallam ge basfulu takum menui sabitu koddebene kan kamennu ehen kamun niyatuga mi ibara kologa al imam al barbahari vidalwani mikan kamuga kaif kinen heye nuata sharahe neti ye iman wanjen Allah taala ge sifaful tamsalaka nuata suwaruge anaraka nuata malaika bekadunna be khabarta nuata malaku ati alamta nuata kavvaluge azab ghaibu gawa komme kame alonmen evve shakkennati hitu gadin teduko qabul kurahid ei kihinen ei ekam bani aharmage sekunde mina kirala komme fara ko yen e qiyas kurbe mita kuri galondo iswe isharak kuri ayen ei Allah taala la'analladhi iblis Allah taala ge amru fulan uredumuge sababekkamuga ena dekki qiyas fasidu qiyas ena bunamundi ana khairum minhu ekadege fanamar timannama heovegembe heovikan heokan ena inguni kine ena gamila sikundi ngala kiyemun ena inguni ei alifanavure mashi heovegen mattavure alifa ma heovegen maka ene visnunu hisabe ekam Allah taala ge amru fulaka uredumuga timage visnun en iskuran evestagenne ehmbima mitaga al imam al barbahari vidalwani ekamuge macca misal jaha ala kiya adi timage hawa nafsuge ede goittoge macca aqeeda ge evves kamega nimmumen nete eka malano miyad mitaga samalu anje war muhimu nuktain alondu nimman kurindan nawalan miyadu insani hagutoge namuga islam deena evves rahmen nei ekweri dawlattoge namuga nuata UN ge namuga hedifawa ghairu muslimu ge jamaatun aam kofawa bainal agwami insani hagutaka behe muahada ga kandalani emihago ede gotaka emihaka qabul kuramunu gotaka emihaka beenu mechchaka alukan kurunge hab adi hama mi ibaratun hama minukuta liyefawa insani hagutaka behe mi muahada dive rajya ge smiyadu alon menge terega e qabul kurabe ko qabul ko gen en iman wa be ko le kama dannawmaki hitama hurkam ekamako evves dineka khurafi din tawgaves ade Allah taala baba da bafawa mi mabegen wa mativer islam dinu gaves
tima amilliya kamakamedu gabul kurave gotaka tima hitangeri gotaka tima beenungeraku ikhtiyar kofa beenungeraku dukolla gotaka evves ninaka mulumge ikhtiyar evves miyaka libigena no evves ninaga oy goten no miki duniyage mistakum Allah taala uredi shiruka adi ani evves asasen neti binan kofa dinta ugas ikhtiyar evves miyaka libigena no budu dinu gavis adi hindi dinu gavis yahudiyata nasraniyatu gavis majusinge tere gavis emiyaku beenon gotaka beenon eraku ene vishnu gotaka amal koramonne chennun evves bage terega deenak ekamaku miyadu alanu muslimunna alonmange duluge kola kirita qur'ana vure etafada fattaka efada usultawge mativeri kama molukama ekankan alonu metere tanfis korenje kamge wahake kitta abadu takuraru kon aduyen dawakata ekamaku aqida alonu menna hamen asami on asabe kalu meder koraba adi alonu men ya tabawan vi magaki ei aqida ge kankam ki qiyas korume ala kiyume timagi hitafenna gotaka amal korume neti amal korenje goy egotaki alonu korin bayan kori fadan hama ibaratu ke fahkolo gal imam al-barbahari vidalone innama huwa tasdiq iman kamaki ei hitum tedu korume bi athari rasulullah sallallahu alaihi wasallam rasulullah sallallahu alaihi wasallam gennabi emme ha kame ya ituru sumal korume kivegen to timanna kam mikan kurami sababen visne timanne visne gotuga mikamuga mihim begen nuwan mihim budu mennati Allah kalange rasula sallallahu alaihi wasallam engevi maga ashab bekadun egotegge matiga tibbevi gotan imam alon menge emmem vestabatu adaham midani ashab bekadunna rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke komme salawate ga ashab bekadunna salawale bumasha ade bekadunge magun hingevi ha bekadunna salawala ta salam debun edi kurve dua alon komme dua eka hamdu salawate ge skiyaw midani en kiyala heduga ege man alon visnala finama ebune beni alon men mabegen ba islam dinat tabawan jehani ashab bekadun adi efo wada nabi salafus salihun heo gotuga ebekadunna tabawi fadan alon menna engunu gotakanno talan men hitengeri gotakanno asas suratu ge fansa sonatu Allah taala wahi karne fa illam yastajibu lak euran kadege faana ijaba nudefenama dannashe fa'alam dannashe annama yattabi'una ahwa'ahum emihum etababani emihum ge hawa nafsashe waman adallu mimman ittaba hawahu bighairi hudan min Allah adi Allah taala ge faratun a hidayaten neti emihege amilla na hawa nafsuge edunta amilla visne gotuge macha tabavi mihaka vure magufure difawa wakim magufure dum bodu mihako koba heye inna Allah la yahdi alqawma adh-dhalimin aniya verin Allah taala hidayatan nudakkama alanoge duaye ki alon mennaki mabegen ba islam deenuge tedumago dibigen ba baikam ga levu adi alanoge duaye ki Allah taala ekalange foi adi sharia baba levi gota rasulullah sallallahu alaihi wasallam alon men unganna devi magum ashab bekadun e magakun hinge vi magum mabegen ba islam deenuge matiga sabitu baikam ga alon men levu alanoge duaye ki akhirat duaga mabegen ba ashab bekadunna ekuga mabegen ba nabiyya muhammad sallallahu alaihi wasallam ge ummatu ge hewegen ba mihunna ekuga mahshar kore baikam ga alon men levu dengan mian hafta ka ves me fatun hem filal ta ka ko badal ko muduga mere ge darus nimalan subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh